pesantren di DI ujung lar pare-pare. Angkari lala kita pa purai si runtu malaikat Jibril si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarwatunna si runtu malaikat Jibril si bawa Nabi angka telu papasanna. Napasang ni malaikat Jibril lori Nabi sekaligus mapasang ri di manang umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga nasa malaikat Jibril, ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad tuo memang na umat na Muhammad tapi ingerangi amo maga caramu turi lebok na yelino pasti engkau akan mati, pasti mati ku Muhammad, pasti mati ku umat na Muhammad. Tu memang no. Bahkan melok kisugi-sugi memang no. Melok ku pacanti alemu nasab mega tu maka kepak cantik tu ngam. Apalagi kau kamu modal lata insyaallah. Ada MS Glow, ada skincare, ada